Assalomu alaykum bardoro Apple Faro. Uمیدوارم همه کسا سازان خوبن. چقدر که میدونن در مغازه گرینفون اکثر به قایر رفته سعی گفتم یا بریگا خاطرسان طور کنم. ایتل A70 ایتلایی که چخولشون رنگ آیفون های و تلفن خودشون هم سه کامراگا رنگ آیفون مانند آیفون. این عکس ما تا روز 20 مای دوام میکنه. هم اگه 2 روز دیگه وقت دارید میتونید که اسپیت کنید و خریداری کنید. ایتل A70 нархошон буд 1490 рубл. ҳозир нархҳои ин телефонҳо 8990 рубл шудагианд. плюс қатишон ҳастай падарка, яъне ки телефонро ҳам арзон харидорӣ мекунӣ, ҳам қатиш падарка мегирӣ. Телефон дар комплекташ зарядник, плёнка, чихолои MagSafe-дор, ҳама чиз дорад. Просто ту метавонӣ магазини Greenphone занг бизанӣ, заказ кунӣ, мо шумода дастрас мекунем. Доставка ҳама шаҳрҳои Россия аст, Тоҷикистон ҳам не, ҳама шаҳрҳои доставка дорем. Фақат занг бизан, заказ кун, телефонта получат кун, тамом. Кадоме ки дар шаҳри Москва, марҳамат, магазини Greenphone дар шаҳри Москва, метро Сабёновский, чорумги хидмат бо павилён P36 мешавад. павилён P36 вақте ки омадӣ метавонед ин ҳамин номеро дар занг бизанед, мо метавонем шуморо пешвоз гирем. با خدمتتون در برای کار خط شما بود سیفالله اودینایف ای مگزینی گرینفون زکاس کنین یا که بیان ایپش خریداری کنین عکس را اسپیت کنین بعد 20 نرخ‌های تلفن ها قیمت میشود اسپیت کن 2 روز دیگه وقت دارید.